mwami wanje Yesu, mana y'amahoro kandi mana y'amasezerano, izina ryawe niryubahwe muri iri joro rya none, kandi aya masaha ahageze ubwami bwawe buze mana. Yesu ndaguhimbaje kubw'imbaraga zawe zitangaje no kubw'amahoro yawe akiranuka, mu izina ry'Imana rikomeye, Uwiteka murengezi waje. Izina ryawe rihimbazwe kuko bwije turiho kubw'ubushake no gukomera kw'Imana gukomeye cyane. Nico gituma nkwinginga mwami Yesu ngo ubwiza bwawe buze mu isi yacu, kandi bubashe gukora imirimo ikomeye kandi itangaje cyane. Mana nkuru itabura guseruka mu byago no mu makuba, mu shusho ziba zisa ukuzisa muri kino gihe cya none, tubura guseruka kandi useruka mu mbaraga zawe nishi. Haleluya Bwana wetu. Ndenginga imbaraga zawe rero muri uyu mwanya kugira ngo kino kibazo gitejwe n'uyu mugabo wanga Imana udakunda Imana atsindwe mu izina rya Yesu. Mana yanje ikomewe, ubwiza bwawe Mana bugaragare ku bwa Yesu umurengezi. Mana nkuru itabura kuboneka, ninde wundi twobwira, ninde wundi twokwiyambaza, ninde wundi twotakira, ninde wundi wokora imirimo n'ibitangaza kuri uyu mugabo. Tilima oda evenizasyo egaye de pas. Mana ihimbazwe. Urabizi ko uyu mugabo muhima yaharaye igihe kirekire. Urabizi ko uyu mugabo bamutumye gukorera mu misozi y'iwacu, ntawamuharariye, ntawamututse, ntawamuvuze nabi, ariko umugambi mubi w'imbaraga za Satani zimukoreramo zimwigisha kumaraho ubwoko bwacu, zimwigisha kuturandurana n'imizi, zimwigisha kuturemera imirimo mibi, zimwigisha gucura imigambi no kuturangiza, ziramucura kugira ngo umwuka mubi ukomeze kumuhangaho, kugira ngo turimburwe cyangwa se tumarwe nawe. Ariko rero turagufite mwami wanje Yesu, si rimwe si kabiri. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana si rimwe kandi si kabiri, ngo twabonye neza. Mana si rimwe kandi si kabiri, twabonye amaboko yawe akora mu izina rya Yesu. Hetere pripelaya salari denitasyo egaide banda. Mana uriya mugabo tumutunze urutoki mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana kugira ngo umukoreho papa. Imana nzima twahamagaye mu butayu, Imana nzima twahamagaye mu misozi miremire, Imana nzima twahamagaye dushonje, Imana nzima twahamagaye duhaze, Imana twabonye aho twaciye n'aho twatuye. Ubwanje narakubonye Mana y'amasezerano, mu minsi ishize nararashwe umbera Imana urankiza, unkiza mu micamu y'irurenge kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ubu ngubu ndi muzima, ndahumeka, ndagenda nk'abandi kuko uriho, uri Imana nzima. Narakubwiye ngo Mana untize igihe cyo kubaho naje nongere mbeho, urabikora kuko uri Imana. None rero papa, dore ubwoko bwacu ukuntu bukekerewe, ukuntu bushorewe, ukuntu buriganyijwe, ukuntu butotejwe n'uyu mugabo wanga Imana. Meta ezobela trimasyo ekosasiki le benitandre venigram. Hele deja nigasyo ekotike tima ezobela ridenizanse venigram. Umwuka wera w'Imana amukoreho muri iri joro ry'uyu munsi. Turasenze ngo umwuka w'Imana amukoreho umunsi umwe. Umukozi wa Satani yatumije ibirori ngo umwana arabyina, amaze kubyina ngo abwira umwana ngo ese yifuza iki. Uwo mwana aramubwira, abwira Herode, aramubwira ngo yifuza umutwe wa Yohana. Uwo munsi baca Yohana igihanga kuko umwami kera yari yatanze itegeko ngo ico uwo mwana asaba aragihabwa. Asome disikuru ngo abantu baravuga ngo nono Herode ngo usomye disikuru ngo ahubwo nono wahindutse Imana. Waravuze ngo ntuzemera yuko umwana w'umuntu yigereranya n'icubahiro cawe. Bakivuga iryo jambo ngo umwuka wawe, urutoki rwawe rumukoraho, ngo araboraho yicaye, ibya disikuru birijima birarangira, ibyo gusoma disikuru no kwishimira no gushimagizwa n'abisi birubama birarangira, ya ntebe ihinduka irambitseho intumbi. Nico gituma rero uyu mugabo inzira ze nizikubwe n'imbaraga z'Imana.
Lelo si bene kosasio e caridenitike le detasio agia de benitai. Talari deni banda etokasio e kosikite le venigrame la ribenitandre prope pasasio. Yewe muhima we turaguhanuriye mu mbaraga z'umwuka w'Imana ngo ukuboko kw'Imana ni kukugwe nabi kubera yuko wasuzuguye kandi waciriyeho abantu iteka kandi wishimiye kumena amaraso y'abatagufiteho urubanza. Lelo sibeni konsasio egaide ban. Ndagusabiye mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Heli lima otaya silaya penezasio ekotaya sirideni grilare de bandinasio. Umwuka wera Imana yanje natakiye, Imana yanje niyambaje, Imana yanje natabaje, kayibona mu nzira zimwe n'izindi buhungiro kandi bwugamo buzima. Rengera ubwoko bwacu muri iri joro, wumve gusenga kwanje, uhindura amateka hagwa imvura y'urujojo ku bwoko bwacu, kandi tuyoborwe n'inkingi y'Imana ikomeye. Ubwoko bwacu niba ari n'uwagucumuyeho, wibuke kuburengera no kububabarira, amaze umwuka w'Imana utuburanire papa. Sawani leboya kasibela trimasio ekotala evenigram. Mana ishimwe duma tata evenigai. Ibirenga by'uyu mugabo nibihinde mu imbaraga z'Imana. Sifa kwa Bwana. Tangu ni otasio trimerite esokala birgas. Waravuze ngo washize imbaraga muri twe zo kubasha gukuraho. Waravuze kuri bamwe duhumura ubugingo, turi impumuri tanga ubugingo, ngo ariko ku bandi tubahumurira urupfu. Turavuze ngo iri joro papa Mana nahamagaye Burundi muri za ntambara zari zimeze kuriya, mbona ikiganza cawe. Uyu mugabo rero iri joro nirimugwe nabi kubera ko yishimiye kumena amaraso. Teli peni pela sirbenitation kotikonga la ibenisation legarideniteri denetance. Tumutunze urutoki mu mbaraga z'Imana. Tugutunze urutoki wa mugabo kandi nirugutsinde nirukugwe nabi kubera yuko ibikonjo byawe byuzuye amaraso y'abana b'abanyamurenge batigeze bagucumura, batigeze bakugirira ideni, batigeze baguhemukira. Umwuka w'Imana nukugwe nabi muri ejo. Ala dine dirimation ekanda la rideni agreation tangu ni debini banda etangu nelobe la ribandre salari merkistation tanduza binitike etonda la ebenization kormelegani etai genezance le verigation le debini pai de gas. Mana yanje umwuka wawe numukubirize. Imana ishimwe we, umwuka wawe numukubirize, umwuka wawe yo tubane nawe. Waravuze ngo nubwo abanyabyaha baza baterwa ndetse ngo bagasana bameze ndetse ngo bakishima cyane, ari kuvuga ijambo rimwe ryanyuze Uwiteka we, uravuga ngo ari kuzuba kure imitima yabo, ngo tuzubana nabo mu nama zabo zarwihererwa z'ubugome. Ushimwe yuko utari mu ruhande rwa Muhima kubera inama z'ubugome kandi tacu twamukusheye. Ubwiza bwawe rero buhimbazwe yuko utazuba mu nama z'abagome. Hele zalari benitike sali derigenization. Mukubirize mwuka wera we, mukubirize. Huta yewe imaya kosasio, huta papa, huta mwimanyi we dimension konsasio ekele meridini stantike le depasse. Huta dimeni nibyumvikane nibikubirize nibyumvikane habaga huti ko kumukoraho ku rutoki rw'Imana. Huta we ayi Imana yanje iwacu we, Mana iwacu twataramiye mu matayo we, dora matayo yarasibye papa. Ayi daye we liba ezobe ibuka papa amatayo yarasibye. Ibuka ibitaramo byabereye muri Mibunda byarasibanganye, inzira zo kuja mu matayo zarasibanganye, inzira zo amakanisa ntatemuriye, indagarago zarameze mu makanisa papa. Wiceceka indagarago zarameze mu makanisa, wiceceka Mana. Ziriya ndagarago n'induzo zishikura ko ari itorero ryawe. Ayi lunga tata ejaniza beni pasio e kontala evenigriation lela. Mukubirize ayi dinite truma dribation legarideniteri denejani greme efrome. Mukubirize kubw'imbaraga z'Imana niko nsabye. Imana ishimwe di pepase consike le pari denetation loride binibandre frome la grias. Uwiteka we waravuze ngo bazobona ishano bene Yakobo bari batemye imzeyi ibitsi. Uravuga ngo abatemye imzeyi ibitsi ngo bazobona ishano. Uwiteka we waratubwiye
waratubwiye ndi uminembwe uravuga ngo kuriya ngo kiriya kiborogo ngo cinyana z'imitavu zateshejwe za nyina cumvikanye ngo niko no mu matwi y'abanyamoko baharaye ngo hazumvikana ikiborogo ngo iyi mitavu ijwi ryo kuboroga kw'inyana z'imitavu zateshejwe za nyina zatemaguriwe mu bivuga ngo niko uzoyihorera niko watubwiye turi mu minembwe. Ayi data we tuzubesha we kandi tuzuhemuka tuzuna buri cyo wokora kuko uri umunyembaraga ugira amaboko akomeye azayitiza imbaraga zayo akavungagura ibyo ushaka kuvungagura. Uzubwira inyanja ngo niruka umuriro kandi amazi yasanzwe azimya umuriro ugaturika mu nyanja za tsunami zikaba zigasenyagura inkike n'imisozi n'ibibaya n'imibande ikikuja igatinya Uwiteka Imana ugategeka amarango kuruka umuriro za volka zigatemba volka ituruka mu kuboko kwawe igakunja inzu ikaba nkibuye kuko imbaraga ari zawe. Nico gituma rero tuvuze ngo mu ruhori rw'uyu mugabo nihumvikana agasumo k'imbaraga z'Imana. Imana yo mu butayu twabonye nihute kandi ni debini brela ribenization sikasio ekanda le berga. Umwuka w'Imana n'umutungo urutoki amahoro y'Imana namubureho kuko Imana yacu dimension ekotala ebenization le gardenite ne totike sipai de fai elande za benitation sokite benitandre fro bengrash. Yewe ubaye umuhigo w'abanzi bawe, ubaye umuhigo w'abanzi bawe niko tukubwiye muri iri joro. Ubaye umuhigo w'abanzi bawe niko tukubwiye kubw'imbaraga z'Imana kubera ko wishimiye kumena amaraso atagira urubanza. Ubaye umuhigo. Imana yanje himbazwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Iri joro Mana turarigushimiye kuko turagira kandi ukaturindisha ukuboko kwawe. Shimwe yuko dusanga, shimwe yuko dusura, shimwe yuko turengera ku bwese umurengezi wanje. Niwe mbaraga zanje zirata n'ibihe bidashira. Niwe nabonye Mana uko bwije nuko bukeye. Shimwe byiringiro byacu ndagushimiye ku bwese umurengezi wanje. Amen.